azo adia vrani ala vramo belen ne anability nsema to the TV and then one my so our Facebook ni azo so our what TikTok ni azo no our Telegram and aka YouTube ni azo no ko a ya ma wakwa aba ade makaku ya and then one my be ya ayo be zan kada de makaku and then one my ni ya ewa no wo so am afra ya huma so azo new insula so eke ya and then one my nsema to the TV ya ya finda na ya hwe biche parliamentary candidate for Jomoro CPP parliamentary candidate. More on number 2 for ballot sheet in the Azola. On work here and then when to the TV, Yak Pasaria. Yan if you are jelly, but you sell so I am money as a bomadane. Like a credit market, or I can oil on your money as well. Osanka and a brave years and Obiado Rutu. Obiado Froppy Aviado Jomoro money on the Ghana Malicosoti and you. But there can be a more about 1 month and a K. I don't work with the man. Na bile mi zala bi adende buti ora no adie wa nyama na so no kwabo modre ke ba she ti azo me die ma no kwasa ha bi ti azo ndende ma oju edie ma ne ken ka kire ka na bile mi za ele bi adende na bile ma kwa na ngoma ya kwa kene mu nyamra dom ya da nyamra ase ngoro pare ya da nyamra ase na bile e ha mi ke sikale bi ha ka ha 18 days ni adoga ka wa ngbo bu ade edie ma àwọn boabo na yechie jaka zo kontin papare ayo bia re nweke every na bremiza ye awini Jomoro city na wo CPP dumon okay na bile memisa wa ho bobo a isa ho bobo anu mo ola ibe ya dana zo papare na obi anoko say wa Jomoro ke Jomoro CPP parliamentary candidate imo ye di and every MP ya na bile bisa tuzu ye ajenye so modati ele peke buali empia ye tuzu debi ye bai wa ma Jomoro mati ko mo sko am obra de se for the empia media ma morumwa ma me vonya ma yazo na miza ayuko biara mori tie ya na ko nyera me miza ya na mekotwi mu kakra because eye aba ana ye beto abato no so ye beto ne ye won krofo asabi omo ntenzema no esan so omo so to aba edema na bremi zanti no ne meka bi so omo so ye den eti ase enti me dane me kasa na kutwi mesrenzema fo omo mfa ncheme menua the enti ese fata say oto aba edema na bremi zan CPP parliamentary candidate 2024 ne say one mahu say Jomoro atete apansam ye MP ye mame afotofe na nwoma a obo wone ka mu ni say MP aba MP aba MP ko enso Jomoro da so ye den ewusun mu nti say ye MP na nkasa hu say ono na ye MP na Jomoro da so wusun mu a na me bisa me ho say Jomoro no CPP yaba 4 years pe 4 years na ye buy no na NDC edikan about 12 years eno eye ye papa aka Leo Kanso e buy 4 years into 4 plus 12 e benya 16 years meboa omo emfa light nzrozo for twenmo a 12 years antimi 4 years no ono so antimi CPP ye ba ban mu no 2008 2009 ye hu se akosombo dam no ye ne de ye den e baaye nti ye ni pa ya wonim die betimi de light aye den akonzurozo enu nti ye de light ye den akonzurozo abra na ye papa mpiaka 12 years NDC wantimi ye papa ri okran be di 4 years kan wantimi nti we ede di pepe ema obi ehu se nie yanum ye kiem papa NDC MPP antimi anya no CPP the 4 years be den e be ye nti we emma se wo yenzimani a o se wo ma wani da ho na wo kai bibi se nye kwa menkroma anka nzimafo anka yanya obia na na bi miza me se nye kwa menkroma anka nzimafo anka yanya obia anka ya yira efise se nzimani tumpon a eyanzimani ya nzimani afudu apa instead of say be piano no ye twene ye dey esan by essence say osaje fu Dr. Kwame Nkrumah ebe ye adwuma sonku bi
na through that no odi share enzimafo anim nyamte no amaba bi obepie bi obebo odin se wo yenzimani bia no na because of nkomenti no wanya nim nyam minu ame na okasai hwe kura yetu gas hwe kura yetu gas ene oil petrol ewe ya asase so yetu manso obi etim ye wo yenzimani ampato tiem ye na wanye ni yi a obi meboa kura yetu manso Ghana any abricos yetu manso ewo oil gas and petrol no Abidjan for say yomodia Ghana for say yomodia Dwomoro aburienu ehwo na hie no mo ehwo na di adanse dwomoro papers and di adanse ma yehu say oil petrol gas no ewo dwomoro asase so na say oil petrol gas no ewo dwomoro asase so dia na tese wo Ghana meboa enye sa na tie enu na ma ye gina so ebu Ghana bem say petrol no oil no gas no ewo nzema ya asase so mene wo aye di enkrata ebedi adanse hwe ya setrem hwe kwan a dwomoro fo ye nam so oponsi agi sa nimdie wei edi ama Ghana ama se biota frata ne petrol oil gas ye tu nyina no ekwan na efa so kwakire hye no ekwan anka ye 30 minutes drive and that is all drive by 6 hours aden simple because me no wo aye yenzimafo ni ye kanzima no ye je ye party CPP na eden ato ho na minua mi wutie mi a wo yenzimani sebi otafra senzimafo sebi senzimafo about 80% amemeka ho se enye ya dwen na sebi ewopom enye nimdie na sebi ewopom about 80% of enzimafo amemeka ho wopom enye nimdie ewopom a won kontese MP wo bidim ewa anwonamamu na umewini da won kwa Ashanti region na won kontese wo CPP dim na unwini enye den ya MPP ni no owo ho no because of Osekoto eye Asantini nti Asantefo se Osekoto nti no MPP party no sebi otafrate ya bi obi a sebi wabodam kwa ebegina na kofa NDC ni kofa CPP ni a ombeto amabodam ni no ye MPP ni anwrafo se kofa MPP ni ekofa CPP ni e de be contest wa anwramamu a esian se Lawrence ye anwrani nti no ombeto abane de ayeden ama NDC party mienu amebo omudi enye omo na gifa ahudi e de ma Ghana party way amebo omudi enye omo na de edin Ghana ne yeden e de bae na mom party CPP a osagefo Dr. Kwame Kumoyanzimani ono na de party way e de yeden e bae ono na gifa ahudi e de ma Ghana e de na menne wo a ye kanzima no si yakwato aba na obi ye campaign a nanzimani timi bie na no say CPP de abu me de me NDC ni me MPP ni sebi otafrate se nimdie no wo ho a sebi se adwen ni yadwuma anka ade na wo mbisa ho se ede na Asantefo age MPP atum because of Asantini netiye ede na anwafo age atum because of anwafo enetiye ede na nzimani kote party na through sa party ni yinya fa hodi Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah pe ene president a yetu no na country foforo e fa no say bra na be ye co president efise won sem pata say o say ede yetu e bin see ye the African man of the millennium e your Osagyefo Dr. Kwame bi ewu e de na wo yenzimani a won fa hwahwa e de na wo yenzimani a umfa empeje wabati ede na wo yenzimani a wonka entre wo nua se so pese ubedi MP wo enzema asase so dwomoro evaro dwomoro jura elembere na wambe fa CPP party na open this MPP e betu atia ede nti na wo yenzimani a wontu sa na mo no simple because eya me ya se Kwame Nkrumah e mfiri mabusuam enzema po ya adwen no
ɛyɛ me yɛ sɛ yɛbɔ nkromadi na nyɛ wo nzimafo ɛna ɛbɔ nkromadi o yɛ nzimafo kora yɛgya nkromadi no hwɛ country a ɔmo di mu ɔmo na afede ɔmo start sɛ ɔyɛ den ɔmo pagya ɔsagyefo Dr. Kwame Nkrumah na woyɛ nzimani ne yɛ kɔto aba na sɛ wo se wo kɔto aba atie CPP na woyɛ nzimani a wonim sɛ sɛbi asantini wɔ hɔ a obedidi watam wonim sɛ anwurani wɔ hɔ a obedidi watam because yes majority carry the vote meboa it is a party miensa NDC NPP CPP na sɛ anwurafo agye ɔmo de ato asantefo agye ɔmo de ato na wo nzimani wangye wo de antomu a sɛbi we na ɛyɛ adwuma it will be the baby of a catcher sense my program for the Mihunia home. That's will be catcher sense my for the Mihunia a home. 80% now me count. 7 you know Jimmy point. But 20% now a count me and Miss I count. Ya trust you who say I'm not so say who first CPP now because of NDC MPP omon pese CPP ni be page because omon the foundation of CPP no na ho ode no edan bia obesi e de asisu bia no edan ni entimi ntwiri nkuda and because of that no omon ma wo kwan na wasi edan na eden asiso so that ubegyina ba bia ka say mom yen hwe foundations ni nyina ne ne de no wa ho ode enuti emre ne beso a ne de sika bro tete na na bre meza ye hu say me powerful na ma so CPP mu now discover them say me withdraw na me be do achi na ma msika wa dwe na ye adwuma na me fie we esi ha no una obrem msika me this year me fie we esi ha no una obrem msika me this year the singre cause una obrem msika me ma me dia me si una obrem msika me papa dia una obrem msika ite eden na paymu te say me na sebi me contest me MP now say bejiska ye mauska oka wabo ye tuama ni asiama wadwuma na bedi achi na so odi am kakra mama na am say who make allegations bi na wo kasa mu no mama ngan zama sa election ya e wo Nzema Today TV azo e de maka ku me na bile miza na ye na bile miza ele gbada obi am kolo ke han hore ka bi be mi di egbe na bile say ya dere wo bo a wudo ka male kara o kere mi adi obuke e mo fi square ro ke e ho la ne azo sika de bebre oh okay sika de bebre se menje mo le party si mo oh sika de bebre na bebre meza na step down even ne binu kra mpese edi na bebre meza CPP no kra be den ebe pie oh okay what I say but me try say bisa me won say who are those people e dey nyansa na wo chen me nimdie be na wo chen me unya MP because ye ma me sam ye wako 4 years e papa esien wako 4 years ye ma me afuto pe wako 4 years meboa na na bre ni examen ko bi but siesi e kan no kra wanzima ha ye ma me afuto pe oye ye MP ne drivers mienu a ono omokoba me na me ti sika eto car me talk cars ma mienu e de mom what can pay ba ko dia me 450 million that was 2013 all right it is a 45,000 2013 na matimi atoka na dia mani pan say tuaka nafa na mpanso me mani tuaka ye friend kasa on na driver after face sia me tuaka ma me je change of ownership de ye den e ma ba ko kan ye friend art ono so me to taxi Astra B me de man se fa ye adwuma na ye den na tuaka nafa mun bi se o mo se me boa apart from that no saka so me to makoma 24 ena me dem ma youth no so mo mfa nya adwuma na o mo ntua ka no mo fa me to abobo ya makoma 49 jomro motorbike we me to makoma 150 ni nyina mo nyusu na mo mfa ntua ka na mo mfa MP ben na wo jomro an MP ben na welembre an MP ben na wo evaluate jomro jura o se de ma ye no wa ye bie a onu nti no obetime de ne ho akompare a nu nti obetime aka atrem se wo du sika e beto me
na me ye to me wunim esika ye de to me wonti me because wo sika na wo kita no esua wo pe bi kwa metimi ama obi hwe enra chi ya on se na mkita pick up bi ye de koba pick up no me rent ye tua even o the infant say the least but crampo lowest am tua crampo ye 600 cedis a day am na metom petrol mikita generator and also metal petrol boom it what the infant say a day bi am spend 1,000 cedis times 35 days say and 35,000 Ghana cedis 35,000 intimate talker it be some side intimate men talker me pese me man ni pa nyina hu say nimdie adwene ene edibu o man enye school nti se wo nimdie na wo nyansa na ade bi wo ho a wo de nyansa to na wo de nimdie ato na wo move forward emra me ye se niem atito sa aka ase ni nyina no ensema na for mo kan say akora we free he ene o ye niem akese akese sei nti de ebe ye ne say akora we otwumoja okunipa oye say na me mame efrem o se me ba woni me ba ba ma ba ko pe wo ba se wo ba ye dwomro yi na se dwomro fo empene me na me wo minim wakoma ni omo kan nyina minim se nya no pre because me na me wo minim se akokko pre ka ti o se kotu akokko ti a wontimi enunti no me gyina so a defend wo ba bi a wonam bia no ne mum se sa no omo kan and the that na me kita Chrysler 300 na Chrysler 300 no na apart from care yeah, Papa Kufuor, President Kufuor, Eddie Ghana at 50. No, be unfair, be my even Western region. Me and I made told Chrysler 300 at the buy. Me, but I'm Mazda CS9 count. Now, me kita Nizapa Fanda. Yes, me kita 3 private cars. Me, my make me say, we muntina when any abound into town. Ne no be 10 years. Enu be 10 years. Idi no mo bebo nyina no kra ne be den e be da di amobi ahu se di omo kan no enye sa na tie na from there no ansa no we use private car ansa na wan kasa what sika ye den akoto private car me ma me ono na ewo me en ono nti na me tu kwan se me ko bobra o ti ase nti ma me ne ka asem no eto ma akoma so o ka asem ne wie ye ne next day na dan we na fe na mi besi mi wura mu mi dina ha na akwara ketwa onu emfa be 9 years oba yo se papa e ko me dem that na fa no mo di aduane bre me na me say brani ndidi me ni akwara no e tu en se di rosi da di na me de ni de ma me de ma no yu asem akwara ne ka chem say papa o wa kuma pa o ka we that time na Chrysler ni sia ton we why just say what ton ko abeto moto na men yusu moto men ko to moto en transo na me bisa me wo say asema me ma me aka no obeyin e ye den akora keto awe enso beka no ha nti ho no ma me hu say niam bi ye den e koso me ya so de kakra the next 2 days me wo ha na me jilon bi e wo Ankobra West Wura Bank. The next 3 days no me wo ha man talk no na Ankobra West no mo dey court order no mo abe pija saka no je ho na me hu say okay I say fata so say me dey and ampa me tonton ka no God so lucky 10 years no January 1st na eden nas enti me use private car na me to private car enu ntrese sebe nimdie no eniwo ana adwe no eniwo ana se miniska na empo se miniska emfa nto kampo a wo na wo se wo ye nimdie ni na wo se wo adwe ni ye adwuma na wo se wo nyansa no ni esi de ofu duapa ene ye pia no na kwa me nkroma amebo ya bro titiri yanzima fo be hye ye nimnyam na se papa we japade esei na bi me zam se meye ni ye na mintimi na wo beboa me ni etimi ye ni yi a na ne bone ni sei nti wo a wo se wo de wo sika na wo de beto me e de akọ NDC na NPP anaka gum adenti e na wo nye de
on famwa ni enye ye de ni yi if you say obi ntimi nya ma ye atese ye na me ade ye me ya ne say gum ni no sebe oye ye papa tiri aboso atimi edeni TV station edi promote CPP Kwame Nkrumah obi onye nzimani o watimi enya daje edi ne TV station promote sebe nzima this year konkron project oyeye enu nti obi oba bi o se me ba te se Nkrumah Chida anase nana kwambe di akwa nyi o se ye Nkrumah be ye no na me beto aso Tiaboso se de Nkrumah be ye no na me beto aso amakofubu ase de Nkrumah ye no na me beto aso enso no ni nyina achi no Nkrumah party CPP no de na mo ya fa ho ene se ye ka obi a oye president no awu a anka nya Nkrumah nko a ana me bo a enso president bia ni wa na woda duru a ye de ye holiday ni ye di eka osagefo Dr. Kwame Nkrumah ye papa run sisi wawu ye papa tama sisi wawu nti ade nti no mo de NDC for entimi endu omo birthday simple because Nkrumah eye sonko nti se wo yenzimani o se wo hu se Nkrumah na abeti yanim onu na ati yani onu na me ye hu se kuro bi wo ho ye plan nzima nti se nya Nkrumah anka wo hwe ne ekoso yi a aye tu gas wo ya asase so ya na ede nkrata akodi adanse ni ebetu gas na instead of ye be ye nzima gas no ni akoye no Ghana gas na me ne wo oja na ehihie no awia na eboy heat na eboy nyina achi no me ne wini kada se ye kofiri ye cylinder krampo ye kase we di oyenzimani ana otenzima asase so nti so bi to ne takrade 200 or 150 and 100 enye sisi na ye we MPs ye we MCs ye we DCs no mo ntimi nka ni ete wani ye se ye be hwe mo na premier be gira CPP ni ye pega CPP no china bi through CPP na premier pega ne no ye benyanzimani aba na be ye flag bearer na yakase senzimani aba ye flag bearer ma CPP dia and the nzimani na be gi fa hodi enu nti mom yen san so another nzimani nya den enhwe akonya we wompe why not na se yete ho na obi ka cho se woto abama CPP a na wo say wo vote a NDC ni MPP ombetimi anwini ababa abu enye ba ko ne be wini na de ono so woto abama na oye NDC and MPP no urusu ye na ono so won say wo vote nti so wa say wo vote adan na wo die na CPP no wonye ni yi ukoto se wo ba o so wa bodam enu nto nam sebe wato abonten wasi abonten wo ba we na wa bodam ena wasi abonten nti ukoto so bi de second edwitwa na enya wo ya enhyew na se ukoto na be ye wo ya dia and the CPP no me ka gentleman bi o tie me say ade wo fi a oye na wo ye wo die yi a obi nso be den e be hwe so na waka say ade we ankofo yi ye fenti ma me so menye den menye bi nti se ye CPP ni yi through zema e na obi be hwe ya bakwasem a Nkrumah e de to wo say onu na be gi fa hodi obi ahun say se nzimani asa asori dia and you ono na betimi agi Ghana na film akiem popo ensem enuti minia dem pese me kan say se yeto abamma na bremiza iniema me de be ye dwomre yie no ane na me ba so no we mo mu ni so ade hu omo de omo akọ school no ba nimdie ni ho nimdie wo ho a anka me meti se nimdie no wo ho a anka me meti president ko yi minister no say a great minister na me ba be yi na and I'm saying Mr. President a great minister na wo yi no o ya great minister Fabanji Biamano man koko na yen hwe ekwan obefa so a obeye den obedua banche no ekwan obefa so e koko aba na e de amano no obetimi annese no watimi ayeden amman faso ayeden abaso na se ye de koman wapoa no na e ka kire se dua banche no wapoa no na se otimi gina ho na ohwepo ni din
na epo asrete na eba na odwane a say mo ehanye ba bia yedua banche be den ebe yeyi ehanye ba bia yedua koko ebe yeyi nti so otimi dua banche no wo ho a esian say wo de man wo so ondua no wo ho ntia no wo say nimdia no eniwa ye wo bi asebe ye can best farmer the whole Ghana only the best farmer no nti e de na ye ko yi agric minister sa ni panian farmer obi ono ye say agric minister no obi ono the whole Ghana no ono ne ya bo na ba so say akuapo nyina ono ene ye de botre na ye de ama no ne ye the minister mo bi a enye say nipa na ye de ma no na ukotena obi office na wo hwe ne nkrata say de osi tro so ne signature effect say de osi ka brofo ede say de osi eka akuawo ho asem ede na wankọ fa no ankọ bush wo you wan kan kire say we agric minister nti wura bush wo im na koye bibi mami hu say ampa obetimi aye na wo tran kran no obetini atina ba bi obenya kura dua bante no kura boye de na koyi obi wo so o ye agric minister na sabi agric na ye aduma agric na ye aduma wo si wo koyi minister ono na be hwepo minister ono na be hwepo nipa ye wayi no ono ankasa ekopo ano no o dina epone na da no ho ano wa cha ase wo ha abro ne mpa ba okita mpa ba no wani nsem wo pu ne to epone kro ogwo ho no osuro uzo nko ya minister ono na be hwepo wa dwen ya adwuma we nsa ati se me ko university ansa na ya tere me eye nimdie eye nyansa nyankopode ye de o de che nti so wonni bia ye de tumi ni mawa wontimi fa anya hwe se wonni bia diska edan ma wontimi fa anya hwe me se moto abama na peniza esan se yakube no ahia ase ehye 20 years ago na kube na ye japade 20 years ago na epo no ene ye kwa ye yi nam na to bi kura pete ma nkwara ni nya bi ye yire no enso de akọ omoso akoton na omo anya bi dia support nkwara no nti meme yi kaka na ye yire nso yi kaka ene po na sei through Ghana gas sesi a kube yi ene omo spray ekunu no e de ne ye de replace se de be ye ma ye nana no a ye wo omo no se de be ye o kire bi no omo future no omo mbre no mbe ye akon for de ne ya hihia mo na na premise na se me be DMP a first thing am me be ye Kwame Nkrumah University of Oil and Gas because oil and gas no ya assess so yetu ti nya Kwame Nkrumah University of Oil and Gas no was master assess so a sebe papa ogina ha supreme cran a obema ne baye den abasa school ni mini Africa say obema ne baye den abasa school ni obi wa Abidjan South Africa even all over the countries baba on baye den beba say almost be ko school ni bi esan say oil and gas na honest scan here ewo into ono so ko bi said e be ya okita certificate e say wakosua ade into wo honimdie ye mbetena ha ni ye nimdie bia na nkogina ho lanzima afo nko ade okwa Ghana gas a say cleaners nko an ye den ye wo into o se enya Kwame Nkrumah University of Oil and Gas e wonzima en me no di adanse se kro bia ni Ghana university wo ho a kro no eda so eya kurase kro bia university wo ho bia no kro na eden abie kro na tumpon se university be domra bie omo be si hostess omo be je kese wo fra wo dan wo ho ye be rent drivers be nya adwuma ye kese bibia be koso na esan se ye be ko be nyina sisi America se nyina mewie na komede mbo a domro bebia ni wa wudua body a enso enye kama ede ne ede ye ukọ Abidjan kwadu afu abrobe afu enu ti Abidjan omomre me wini a 200 acres of land ye di bedua body enko a okay ye di bedua body enye se ye bedua body biara ye bedua body no se yakumu a ye kwa adwuma e ye ka no de omo be ye ebekọ ye pon aka na de omo be ye ebeba o si sisi estate ewo apuonim se de be ya nkofo bi krompo de omutru no omo ani hu estate no bagasa twake e dan kama si ya mi kofi akoye de eno anu maduane kese ono nso krompo be ye na kono so be ye de obeye adwuma wo ho kese obeda ho ye be makuayo aya kono
ye be use machines a ebe ma chese uye akua no krampo no a na enye ni ha what you say nti menua eno enso edie no na se wanya 200 acres of land na wo di dua bode na nkofo fi Abidjan betu bode kuma se nkan takwa de nyina betu bode wo kuro mu a mansini na sika amam na yeni Ankasa forest Ankasa forest edie ne ya ye wo ho apart from say abrofo no beba no mo so mo kohwe mmoa anase noma edie ne ya ye wo ho na ne primi ze be DMP a me be ye bibi wa Ankasa forest abroni no nya be wura ho a o se okohwe na otua bibi o ti ase ogura ha o se sa ade no ye nakono na otua bibi na no kwampo sante another tourist eden e ba Ankasa ho ye wie nzurozo nso eye tourist site aye me ani ko ho a e be bi sika papa ko ede na wo bidi ani ko wo enso hwe se de Easter ye boko ho de wo enu ti na be mi za be DMP a me make sure that at least many 30 bedrooms e wo nzurozo na ma ye be bia resting place a wo ti watching from man just a restaurant bi bia wo pe bia no on sabeka because obi ti free abrochi say me ko hwe nzurozo obedu nzurozo less than 30 minutes no sanity simple because bi bia anywhere e be me na ni aka na se ma ye bibi na swimming pool bi just say instru no nyina achi no nkofo etnam na sabe ye said yesi etwi canoe competition na ekoso said ye just say niema different ye din so eye no na ekoso minia emphasis kam na we nyina no kundum so wo ho kundum ade na ye de enne jomro kundum atofo mesi mi wini a me bemma jomro kundum 1 week ni edi bi ebe ka behwe simple because me first year no ye di kunduma zronu a bi sa zronu me make sure say asante hene me invite asante hene ama ode odo abebo odom because ye won zema kotoko ye wa asante kotoko ye wo apam bi sa tribe mienu we ye wa apam ye na no enim enuti sentiment pokuma no didi asante ni atema ojan no so we yes mani mamu mfi no na te say anyonkofa kese bi ye de e wo ho me be DMP me be masa anyonkofa na ye de aye kra behwe ne ye de aye bibi through kundum na no so be create tourists ai no so nkofo be ye de be ba behwe minia ani so ade hunu ni de e wo ho akase dwomofo de 2 minu be ye de e be mame na ye de mame a na mbo hu se ewiase tumi wo ho ye gi a enye school ne mum eyenimdie na ma mfaso otimi ye de e pass me da asiminia ya ba asosomani ala kebe ye wo Nzema TV aso kama ya kolonia ni bela na video yeza parliamentary candidate for CPP wachokoro ima ye enanwuru ma yasa hania ni eledi aduale ni kama beru man ben su kwaso la ni nya no bokore ka wo ye wachokoro so fa university ya Babu ama nzurazo aye krama Babu ama Ankasa aye krama odi 200 acres of land ya biaru abana ono ni nyane don mo nya ezuzu ke obaye ya adana no komo ezachera e ha wori bi kasa nya wori ba wada tu ba di osanu a obane ya make sure ke kama Ghana gas we asara so obane ya ola we ama ngbavu no momra ya bo samara anya juma ye ye vlemu na ezache ha wori bi Ghana gas mo ba wo ke mo ya mo ya to gas mo resese tekes in Ghana manokoto era osobani amma se card bobo assessment Kenya ya anyo fokwa advert dia nyazo ninya pa adwere pa mole mo fia bo ansmala ya na iba itu ru tura ne zo hali joke bia ke mani bi ru a bele sini kuni sini nyo bi ba do wa ke pawre trans na mi afisko ya mo na fa ko ko go ya bi ye na ninya se adwere mole leti on ma jomoro ama asa ngezi aze mo ti sami ke du na se ko ru wa ele kanya no ka chike na bele nyesa ala no banye Ola number 2. Na blame is that. Ka yo kemo ri awiare. Fama ma no ba do ma na ba mo. I ha kan buru ono moche na ya do ya. Mediama. Etiwo ukokam kam kebare ke.
You see, a yana de no pese ko se de be obi abete Very well, politics. yes. Me nua ka kan pese me kan say. Sisi ano gas wa ufi say ese e hihye nkofo correct say. Na the whole processing plant esi was asase so. Ese fata say nyame adom na nana Beniza. Ibedi empia ye pom ndin aso ye no health center or say at least ekebaku a clinic or say a polyclinic kenen or say a polyclinic tikobo number 1 or say nya standard like Ekwe half as me or say nya standard like Konfanoche Kwelebu simple because ye two gas wa ni anya preparation no kire bi eja etomu a ehfa ne yeko eniti or say yes and she ni nyina na woni wan kokan ti se nana Bremieza enu nti montu abamma nana Bremieza na wotu abamma nana Bremieza mfaso a woso ne se NDC o MPP o omo na betu omo nan aba jomro se jomro mo mekan ye ho na me wo ma de me se menton wo se by force menton ma e ho na metro me here we say minority mo pese me beka mo na munya majority dia university am se me si am jomra mo mi enko ese fatase ye we omo be yo ebi say ya mame CPP 2008 ye de ya mame sami abaye no ye papa ta ma say mame sami bet me aka CPP ni say we kan eho mo hwe na say asenof abatwe mo hwe say one seat esan say abeda ho ye papa mahama ye papa sebi nketia ne omo keka ho nyina agya ankran ebeda sa kuru no so ye papa ba omiansuo to ne president Akufo-Addo omo nam we tie say one seat ehia ma kiyon popo NDC ne MPP no one seat ehia ma omo na sa wo hwe sa one seat no development within 6 months no omo de ba sa mensin mu a ni won se wotu abama na Bremieza jomro be fa ne to mapa ye de afura meda wasi Yo, ya dabe asumani ala adiavra na ame avra mabani ala nzima tude TV la enne ya vali adjaye ye vli alumasu azmoli new izulazo na Bremieza azokale ya vali adawashi ya ya hadu onu tunai amokra oye na mo ba ye ya gbodo more na alika biara mo di ya evi alumasu azo nzima tude TV azo ade beka kudi ekude ya adawashi ya na ya dabasi sure and young man